megalayapost.news. Kariboy Youth Federation RBW Sengkemi mentaka singi kalalek ban pensengau sundan show Deputy Commissioner Kariboy nagabentaban pentrikam no ekaan Meghalaya Resident Safety Security Act MRSSA Araja Khatnria Hariboy District berhakawai kabenta kala pensengau ru show Deputy Commissioner alor kajing pentrikam ya skim sobagya kabari ka skim belabu thong ban penpoi boarding electric haman la kilong ye hakani kajing lek kendo yo Deputy Commissioner Kariboy Abilash Baranwal layalam do Presiden barang ba ka RBWF uba people thank you harinkat kajing don lang advisor uba Augustine Stan lambat kiwi kino ya lambat kit khot ka RBWF Sengkemi haba kran shikila pathai kubor Presiden ka RBWF uba people thank you ulo ong ba ka RBWF kalalek ban kendo mentaka singi yo Deputy Commissioner Kariboy kade halor ki artli ki mat jing dawa kata ban pentrikam ya ka MRSSA Arajar Khatnria baru ban pentrikam no ya ke entry bat ke exit point nalor kata ka seng kala kran ru halor ka skim sabagya baga sarkar Meghalaya leng ba ka kenhun ki minister kala pendu no ya kani ka skim ha ka khar tarik September Arajar arpausan bakum ka sengkam sengu ya ham nomor la dapat ya kajing pensyai menteri rangba bahari boy ki dan setangkan nyau teliki shnong ki ba 4 poi boarding electric ulo ang ru bakat kum kajing tip ka seng na kin rius pa teliki shnong hari boy ki ba pentri kami ka skim sobagya kadai tang haki benta jong ka eastern riboy bat mentapat ka sarkar India klatmu ban pentri kam saya kata ka skim RDSS ban bujli haka jaka jong ka skim sobagya Shushu ulakran ru halor ka MRSSA haka baka seng ka ang nuot ban pentri kam no kanang bantik lakam ya ki brio ki bawan rung na syabar syaka jela kade halor ka nong rem banadu snam arajar khatlai ki khalai teli ki seng haka jela kila dawa ban pentri kam ya ka ILP bade haus snam arajar khat khandai ka yeng durbar thau an jong ka jela kala pedang ban pentri kam ya kani ka ILP bat menta ka sakut haka parliament haka bakum ka seng ka ang nuot ban pentri kam no ya ka MRSSA kata nadu ka district task force committee ban penkub bor ya kirang Bashnong bat kumju ru ya ke entry bat ke exit point haka bala sakhi bala pentrikam nadu kalai tarik Oktober Arja Khatnria bat shem lala pan ban pentrikam pura kum bala sakhi la play ya ke entry point ha umling bala tho shai ru lor ke jingdon ke facilitation center ka ba 4 trikam hadu kini gisngi play fi ngi na kalian Kariboy Federation mentaka sngi janmit ni man kentu ya DC ban burom juga district halo atli kimat tiba ngi UI bat ngi sudai bandingin hak yakran batu DC dan bro. Kawai kadang kalong hakabidi bat kacim petarikam ya an MRSSA Arajar Khatnria kadba niyugi ba manla kisnong ba kilayo pedang ya kisti na block development officer hakabidi ban petarikam no ya gani ka an gumiti punka MRSSA Arajar Khatnria. Kalong ka notification ba pengaji na DC jungi Kariboy district hagalai tarik bunai Oktober jung snam Arajar Khatnria ni wan kali benya hakabini habidu kani sibenta nakalian ka RBF ka penpau ya cikran de bukham but ai buromru UDC ka bawla sibkya ya ka jingdawa jungi Kariboy Federation berpetrikam no ya ka MRSSA hapo ka district ka jungi nama ngide mengi ki khalai tiligi seng ki bangila dawa nadu snam Arajar Khatnria berpetrikam ya ka LP Leseng ini hari terkendai jong Desember terkendai tarik nakalian ke sembiru kalau lepas menteri kamno ya ke LP haka jela ke cungi Henry kapat sekarang na po ke parlimen Henry adu ini sing iba ke parlimen kam sim kano kalenti haka bidi perkeni ke LP Henry ngidun kamno mador pat bagawai ke an ke comprehensive mechanism ke dibendon menteri lakam uwe borong posnongi uwe bosong masak posnongi uwe ba tribal laru hakasnong kejungi tengi ba ka principal act jong ni kan kadangin bat nakalian ka sarkar kuncu nakalian ka district administration jungi Kariboy district kalazang ketrikam nadu kalai trik na Oktober ngai kublai bisi hari tangka wei kalong ba ngikwaru berbu jikeli ya ka sarkar sha DC administrative jong ka district riwa namar needed by hakanikan kira pias ki atli ibenta doi ibenta ni hong kata district task force committee kabang ai bor sya ki rang basnom bani pagba hi ber koi ban pek mano bawan songwai hagi ying ki sem jong ka snong ka jungi kabar pat bangi tip kung kata ka entry exit point kabaga sarkar ka din petrikam ban tip mano baru haka jela jungi bat mano balami ru na ka jela jungi te sibenta nagaliang jung DC Riboy ulah menteri kam kebangi kenduk untai DC bentip ba la ya kenika bentak apa hak bidi berkenika kam entry exit ka sim
lenti hakanu ke bentang. Dia katung kecing batai punya bisi ki pengalaman pulih ya kaak. Bat ke bor ke balai ya ke DTFC kita bengiong ke District Task Force Committee. Ya kata nilai ya keren. Hande hanglo ngalawat apa kain lah kalau ai bor ne am bisi banle bat dia kata kan triksit wongim lah. Kalau bani kemat ulang bisi lah apa dengan kalau wong ban dia keren no fi bat koka. Lada kadon kum kita tin subaban ajing tipru yang akan menginlah terikam sakamat hagabedi entry dan exit. Tegum bakalong kasorkar hari ini Islam berada kalau ada inaugurate kalau pulut bro ya kapor kepisatan ka balik keliru ya ketika entry point ke belum apa umling hajan jenggot ke Wood Bridge ke bekiu sa po Meghalaya kalau buru ya ke signboard ke bahe lalangi warna guadi ni nyui ya ke signboard ke betul welcome to Meghalaya latho tu Felicitation Center ke latho ke MRSC ke an harga tu signboard bakal senaru iaitu biying ban lum jingtip yang kita kinongru po ke jelajungi Henry Marias kut ke COVID Maria poi itu ki COVID arja kendai hatu stem arja apoi apua kira penlong tang itu COVID sebentar ban cek ya kita baru COVID kena penyak pat ya kata konsep jong keni ke ai MRSSE Maria kut ke COVID kata iru ka asa yingra ngam tip su ka hagano ke benta bekas surga bekas susna pulut pisah but hagano ke jingtemu ke surga bekas tiga subuh ino raklan datang penderikam dan nagalang juni kesang ngin nyalek ngi bagi ladon ki jingle si apa uti caka kila penlong ke wen datang ki caka ki penlong ni kam snil ki jing dikiat tembuat ki don tu hangta ki bru ki ba le snil ki ba wanri aku being kesang ki don ngi nagalang kan def ni nasil ko rai dom tateo ngin sali ban pengkhuit ru iti caka ban bu jingkeliru ya ka sokar hakano ke bentar itmu ban bu ya ka ni ka caka dia kata kawai ni wani kendu ya bisi bat kebentar apa ni kuat penikran bisi nama niwiru lembaga press media kebahagiaan kanatrik punai September jom stem arusya rapusan baka sorkar Meghalaya lembaga kabinet kalasi Meghalaya ban pendu no ya ka skim saubahagia balingi fokus ba ya kani ka saubahagia na kum kinong susong jo Riboy district kum ki noilam juga seng Riboy district ki bapai ka bahasa kami ka district ngi ba ngi dom kam ni kran ni kam nama lalangi pe je tu ka jingai ka press brief jobu chief minister ban burom juni hagati ka artri ku nai sebat ngi ba open sai ba kan stam khanyo teligi snong hapo Riboy district ka ba musem la penpoy ya ka boarding electric te bangi watching tip robnya ngila bakam dei tang khanyu tali gisno ngitip bag Riboy district kan kutup yakin terus pak tali gisno bag ngitip sai bag jim terikam ya gani ka sobok ya kalom tang hapo ka eastern Riboy and then ngi shekni southern part dan western part ka implementation kalom tang spo dulai 4% te ban ong itang khanyu tali gisno te ngi long ki bomla ban ngai dalele ru ha ka bidi kani manso atun wai no Bat hanya tulis nong kalau memelakukan pilihan nangi kami Riboy Federation itu bakal sorkar India kawasan peterikam yang sakui ke skim ban refill no ya kani jing dunar kompetri ke saubagia ke berkitip bertang kata ke RDSS and hadu kini isni dengan kan no ke implementation kabar stang katkum kalenti tinggi waktu tu UBC ban om ban pen ke pace ke bakaya kani ke RDSS un penyak kam kloy uban poilut akiman lagi snong kabakini ki snong ki beladu pat lembaga ke saubagia skim tengi ka Riboy Federation gila tharu eman lagi dekhot jogaseng patumju lembaga ni kalau pakai kubuat ni kerpatu ni kiron masnong kin soba ban list di baro gitu kin longyi ki baron haka census jong snem below poverty line jong snem arjab kadue kino kilonging bahadu kini ismi berkimpat yo ya katakan jing peterikam lembah berpenyo itu boarding electric hakit pilih lembah kan ke skim sobogia lan ya kan ke skim bumi tumai ka habis skim betip lang ini iseng ram begin kentuk ya baro isno juga Riboy district ngila pat begin aji to saudisi dan esho serkar MeghalayaPost.news